Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karimda tuğanlıq jiplari turunda shunday ravishda bizga aytaki, endi tuğanlıq jiplari o'lda bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'alaning bir rahmati deb aytadi. Ham tuğanlıq jiplarini nig'itgan bandalar uchun Allah subhanahu wa ta'alaning ne'matlari bu dunyoda da ham kelasi dunyoda da behisob bo'lacak. Bu masalani Rasul Akram alayhissalatu vassalam da shunday ravishda anglatadi. Kimda kim tuğanlıq jiplarini nig'itdi ise şol kişinin bu dünyadagi nimetlari de, kelasi dünyadagi nimetlari de şolay sanavsız derecede bulur deb aytadi. Endi kimde kim tuğanlıq jiplarini üzüge bir sebepçi bulduysa, kimde kim tuğanlıq jiplarini üzdü, bu kişinin duası da, gamel ibadeti de kabul bulmasqa mümkün deb aytadi. Ya'ni shunday qat'iy ravishda Allah subhanahu wa ta'ala bizni kesatib qo'ya. Shunga ko'ra da qardoshlarimiz tuğan tomaşalarınız bilen hatta selam birib bolsa da tuğanlıq jiplarini nig'itg'iz deb aytadi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şuşu izgi ishni ishlab, şuşu amalni turmushimizda bo'ldirib, Rabbimizning rizalığına erishirga hammamizga da nasib bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala duolarimizni qabul etsin, jumg'alar muborak bo'lsin.